Schwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Shimrai kinong kushan dango bandit penyesok no bak sing BJP. Kumbapa bu dango lolong kurtang belapan benar keteng ke NPP banyakun hakani ke election 8,000 pulai. Henry kat baki nong kushan jong upat kelami pai ba mentah kesni kalai putering ukelan lingkot 8,000 pulai. Deki hajar ngut kila tur sak office trekam jong keseng BJP daga jing kemu bandit yasno pat ketai keseng. NPP running court, kerjaan jauh iba, yang batin dango. Dah hi kalau ba ini isi kadang kejing bamnya suk jong pinong kerjaan jong ini kemudian sebenarnya lihat sini kemudian ba di bamla dan nak yang di senior leader jong ke NPP na po state level but solve ini problem ba dan na po ka jinya bamnya suk jenggot bakut mentah syaba lani sakapor ban file nomination lu ni padio ya karai ka jenis tu jimot ka biang ni kumpino ya lam ni absat ya so jong pai ba kita wa yang iba ni de ban pet no nang NPP parti but kita waru ya candidate design ni ru kumpino ya lam ni habat sim ni karai ba da ka jing menjur da ka jing dawa jong pai ba ni hab ko mo berkunjung aku nangit ba kandidat jungiru ba Martin M Dango habi bersengap yang karai yang pai ba pun belang ba ingat ba nangne usa resign no nang NPP parti ba ni pai ba le ni la depan resign mata si resign no baru kan ba ni ya tadi dah kawai kesur bandawa ya kandidat resign no ni apa kita kubur ba nilam ni wa Martin Dango tak kena YouTube kena ke itu ke Indonesia. Hai kata rajin sisa nama lada declare tiket yang Mbak Martin Dango nak ke NPP parti. Mereka rally jauh ke NPP akhir Januari. Di kumpulan mentasi kan dia resign ke NPP. Kumpulan mentasi dia ni kan beda ka support ke jingalam jauh Martin M Dango NPP harani kor kira resign do. Martin resign ni bila dia. Iba Martin deh hadian kini kenta kejing dawa dungi babun balang sa le yang rekam ya kata te ngamla banong lalu sibit ne la shine ne kata ni sa bawo. Kaya pelang piban mi na National People's Party. Kata te kalau mga lang ya pi na babun kejing ya so ru kawan hangka ini so la hi tamba ngamla banong sibit ne la shine ne la shityo ne markumat kreatif kalau ada Singapore dan file nomination ini habis bentuk lagi biasa. Kalau bisa skamba ketemu ni pi dek le era nak NPP ni kena ke NPP umio ini saja. Kalau bisa skamba. Kalau kumta mo ba ngiru habangi imdai ke NPP. Kerai haba leadership ni usar Martin Dango. Ialah mingi si NPP nilai gani buat lembaga. De mentaru habangi hi dawai ubo resign na NPP hinom ula do blek hakan no parti ru ni hi la long blakoi da ko ke sur an ai ke disang shit raham shu bat nilai rai ru begin tray double ke jikre shitam ban ya ke ba menuru nang ne shikmat nang ba ni penting kenapa ba Martin Dango unyo hek ya ke jinjak hakan ni ke election na koran ni ko naga parti ka bangin yele Kumpulan mentaran dan NPP ni mau orang ko. Tidak sure. Tati aktif mo namar kan ono wat ki NPP jong I badan masaru ini si kile trailer pati le sedang dan malumalane dan shoot ne dang bonru aktif marngiru ni de NPP jong dang ko to mo
Thank you.